tirin pathianin lele van asiama tin lehi achia a aruak ngot ani a tui thuk tak chung chu athim mu pa pathian tharau chuan tui chung te chu oprenga tin pathianin englo omro se ati a ti chuan eng alo om tamaya Bible pathian thil siama kan hu masak ber zinga mi chu eng hi ani shingnun te khin nan po eng le thimi kan lo mang photo china eng chu thalak nen engi a in lei chin na ni ang le a chen chuan kan lo ring thiam ngal anga eng tel lo chuan thalak hian omzia anei lova athima nun na reng anei lo chibai vek ule di dini to chong kani a Mizo Photographer Society tenna kan buat sai Mizoram photography hlim thla kan thlir len na hian min lo telpui ve ta che Mizoram photography lo lu dan hian chanchin ngai nom tak aneya chumi kan thlir ho ma chuan photography bul thut le ma zong hi han thlir let le ila thalak kan ti photography hi thok le khata mu chwa thut ani bik lova engkal dan le azia rang mi thiam ten an lo zir chian atanga thalak hi lo om chau ani a hemi atana manrok poimo tak mai chu camera obscura ti hi ani latin tong atanga lak ni in camera obscura chu bom emo bang thima eng lu theina kwa terau te siam ani a heta eng lu thi bom chhunga bang le lama chuan ponlama thil om chu alet ling zong ina in kap thin ani hetia engkal dan zia ka thailang ma saber tu ni a sha chu Chinese philosopher Mo Tzu ni in BC zabi pangana vela khan alo zir to a BC zabi palina vela khan Greek philosopher Aristotle po khan engkal dan azirna alo thailang to bok ani science mangazir chiang ma saber tu chu Arab mathematician le physicist Ibn al-Haytham ni in kumzabi som pakhat na lai vel khan ale khabu Book of Optics sa camera obscura manga engkal dan azir chian na azyak ani Kumalove zela Renaissance period kumzabi sompali na lai vela Italian artist Leonardo da Vinci po in camera obscura na thodante alauzira artist tana manro changkai takni in asya ani hemi nulok hian Italian mithiam Giovanni Battista della Porta chuan camera obscura chu lemzian manro changkai tak ani thu ale khabu magie naturalisa alauziak bok ani kumzabi sompariat na alo thlen meu chuan lemziak mi te chuan an lemzia le painting puitu manro atan camera obscura chu an lo mang photo thin ani ti chuan thalak na chuan zia rang lo nei chanin manro po chu om to ame ro chu permanent image kan ti painting le drawing anga da that thei kha ala om lova kumsa kha jasari sum ti board chovela khan scientist sang sang in thalak da that thei siam chwa tumin experiment sang sang an beya ma se an tum tak chu an la siam hlotling thei mai lova kumsa kha zaria somni parugle ni sari borvel khan French mithiam Joseph Nicephore Niepce chuan thalak da that thei thalak permanent ma saber chu aron siam chhuaka heliography tia soi ani camera obscura mangin he thalak hi siam ani a tunlaya chuan mit khap kar lova thalak kan met cheu theya kan phone ate po kan met zung zung theya tuna he video I thilai mek po hi second khat chunga hianin thalak somni panga a om ani camera obscura manga Joseph Niepce thalak hian alak nan ringot hian da ka riat lai mai a o a tin a thalak hi da that thei ma se a print non thei lo ani Joseph Niepce thi nu lok hian alo thopui to thin French mithiam tho Louis de Guerre chuan thalak lama mason na bung thar aron siam le a kumsang khazaria somthum pasari chuan thalak da that thei permanent image kan ti chu aron siam hlotlinga August ni som pakwa sang khazaria somthum pakwa khan daguerreotype ti chu khover shata aron tlang zara thalak na manrwa omjenei ta ka man thei ma saber ani asiam hun chung po daka khat achanga minute somthum te ani a Joseph Niepce thalak ma saber ne na te khin chuan asiam hun chung po arei lo hle ani kumsa ni som atang khan August ni som pakwa hi khovelin World Photography Day atan amang china Mizoram po kan lo mang photo china tunhleng hianin kumtin hianin Mizo Photographer Society te chuanin kan la mang chin ani kumsa khazaria somli pakhat khan British mithiam William Henry Fox Talbot chuan kelotype process ti chu aron muchhuaka thalak negative kan ti mai print non thei siam chwa ma saber ani
kumsa khazaria somnga pakhat khan Frederick Scott Archer chuan thalak siam dan technique dang wet collodion process ti aron puchhuak le a heipo hi thalak print non theia siam tho ani heng hun lai hian photography thumal hi mumal taka man alani lova thalak na le amhan ro siam chuak tu te khan ming sang sang an phwa thin ani photography thumal hi Greek chong atanga lak ni in Mizo chong chuan eng hmanga lemziak ti in alelin thei ome British mi John Herschel phwani in ani hian cyanotype process ti a hmuchhuak boka Mizo te na kan sha thei dan tur chuan blueprinting ti siam chuak tu kha ani kumzabi som pakwana top lama khan photography chu minol pui zinga alar to hlea ama ero chu aman ruate alianin thalak siam na te po kha a hau taka darkroom te nei angai thin awang khanin minol pui ban phaka khanin ala om lova kumsa khazaria somrat pariat August thla khan American mi George Eastman chuan Kodak camera chu minol pui ban phak le man thei turin roll film camera chu aron chhop chhuaka you press the button we do the rest metla abak chu kanlo boy pui mayang ti in a camera siam chu aron faka Kodak camera hi azang khain ken kwal arem chak a alei tu ten dark room nei ve kher ngai lovin dora thalak anwa prettier theimei awangin alar ta ani hei helaya camera brownie camera hi khami a camera ron hu chwa chu ani a hei hi a model masaber chu ani lawa ama ero chu tundin huna kan bu thei a model freeber ang chu ani photography chanchin ha chuan brownie camera hi bung thar ron siam tu ni in mason na tam tak aron kengtela camera me na shutter button kan ti chu tun thlenga man chhunjom ni in atel lovin camera hi athok theilo ti ila kan soi swal om love photography khovela hian India ram hi sur nu nei masapol ani a kumsang khazaria somthum pakwa a daguerreotype Paris a tlangzar ani nu reilo te a India ram chuan ama opchin tu British sarkar zara amel shat ve a January sang khazaria somli khan Calcutta a dor pakhat Thacker Sphinx and Co te chuan daguerreotype camera an lo zuar chhuak to ani March sang khazaria somlia the Calcutta Courier te chuan India ram chhunga daguerreotype thalak masaber an siam ve to a October sang khazaria somnga pali khan Bombay Photographic Society chu din ni in India rama photography pol din masaber ani a Calcutta le Madras te chuan nung an ron zui ani British sarkar mi le sa India omte chuan lemziak mi le mithiam te roin aram oblai leilung le a hosakna baka achhunga mi chengte nungcha ramsa le thing le thlai te an in le lo te thleng chuan lemziak mangin ada thachina kumsang khazaria somnga panga khan India a lemziak mi te chu mangto lovin photography manga thlak vek tur ti thupek London achang chuan ti chwa ani a hei hi achan bulpui ber chu sum le pai sen so le hun sen atlem jok wang ani India mi thalatu masa langsar zwal te chanchin tlema zong han thlir ve le bok ila chungzi nga chuan Narayan Daji hi mishing thalak portraiture lama tho hlok masa ani a kumsang khazaria somnga pasari khan Bengal Photographic Society in exhibition abuat saya Narayan Daji hian akut chhuak somthum pakhat lai alo pho chhuak to ani Ahmad Ali Khan hi India a photography chanchina lungphum pui mo tak ron phum tu dang ani boka Laknawa photographer masaber niya soy ani a British mi le sa te alo tho pui chin ba ka India helpol shwai tu te thla te po ala china The Revolt of 1857 tia kan sha china khan a in nam hnoi zui ta nge ani a che na khochung le a che vel thalak te hi Indian history ta na sur nu poi mo tak ani chhunjom ani India mi thalatu ming thang le hlotling ber pola an soi chin chu
Raja Din Dayal ani a lemzia ka bul achan nuwa photography hi ezon nan amang chun zoma professional photographer masaber Paul ani a studio masaber chu indora dinin kumsa khazaria somret panga khan secondary bata apema Raja Din Dayal and Son Studio ahong ani Indian history ta na poimo thalak tam tak ala a England, USA, Spain, Italy le Japan achangte in choi moina te po adong ani photography hi kumzabi som pakwa na toplama khazwan India ram mun sang sanga alar chho zela minol puiban phak thei ani awangin changka na manro changkai tak aron ni chho ve zela British Sarkarin India mi te amel shatir ani angin antan manro changkai tak ani a aram chung cheng te po in thalak lama thiam na chu anron war po ve zel pok ani India ram mun sang sang te ne na te khin chuan photography lama chuan India ram mar chakram te hi anu fual bi khop maya Mizoram phei chuan violent nuwa thalak te hi kan mu ve ta chau ani British political officer Lieutenant Colonel T.H. Lewin Mizotena Thangliana tia kan ko chin kha mingo zinga Mizoram leilung ronrap ma saber zing amini in kan sha thei china chuan photography manga lusha his le achhevela zo na thak te thala tu ma saber ani a Professor Joy Pachole, Professor Wilhelm van Schendel te lekhabuzia the camera as witness in atarlan dana chuan mizo thala kan mu thei ma saber niya sha chu kumsang khazaria somruk paruka lusei nu thalak hi ani T.H. Lewin a soidana chuan marahovin an khwa anrun wanga sala an lak ni in marate zinga hian kumso panga vel a chen nuwa an khwa a aled le ta ani henghun lai hian tuna Mizoram le a chevel tlang dunga cheng nam sang sang te hi nam kol le hwai sen lula nam tia an share chin kha an ni a British te tan po khan basangam chi an ni big lo ani Mizoram chunga zo na thaklal te zinga thala kan mu thei ma saber ni ya sha chu maralal like bo thala hi ani a kumsang khazaria somruk pasaria lak ni ya rin ani kumzabi som pakwana chung khan mizolal ten an chen omram British Sarkarin enkol chin ho kha beyan shat em wang khan noksakan tling thama hemi ina shin chwa chu violent masa kan ti dalushai expedition sang khazaria somsari pakhat achanga sang khazaria somsari pani kha ani a Bengkhoyan Mary Winchester le British mi le sa engi mozat sala aman chansuak tu le mizolal ten an chen om British ram opchin an be fo chin ti top tura ma an lak na akhan British political officer until zinga T.H. Lewin chu telin mizolal ten nen po in lai chin na thatak an siama hemi violent masa achang khanin mizo te thalak po kan mu bel ta nuala kan nam in cheidan le azia rang te po thalak mai ba ka lemziak le painting ang te po in kan mu bel ta nual ani February ni som pariat sang khazaria somsari pahnia British Sarkar le mizolal te chuan inremna an siama hemi hnu lok hian T.H. Lewin chuan mizolal chen khatte le an thrui shoi te chu Calcutta a British Sarkar shoi tu te hmutu le zana lan tir turin asoma heta an thalak ho na hi tun thlenga mu thein le da thatin ala oma mizo chanchina hun poimo te zing ami nem nget tu pakhat ani Violent masa achangin kumsom panga vel remna a omnuwa mizolal te chu British Sarkar ta na noksak zonga an chetli awangin kumsa khazaria somret pakwa September tha a British Sarkar chuan Lushai Hills chu an run let vele a violent voi ni na the Chin Lushai expedition sang khazaria somret pakwa changa sang khazaria somkwa ti awwa ni in British Sarkar chuan mizo tepo minron opchun zom ta ani hemi hnu achang hian British political officer tele sipai chen khatte chuan Mizoram chu thalak mangin an document chunzom zela violent voi ni na lai vela thalak ni omarin thei zinga hian mizo khwa lian ve tak te po mu theina oma tin Van Island nu darbili thalak po kan mu thei ani hi mizolal te zinga meichelal te zinga chuanin a thalak kan mu masak thei ber ani hial ome
British Sarkarin Lushai Hills a op nu khan Mizo te zi nga Christian na kong aron hong ta a missionary te sul nu khan Mizo mi pui te nun kong sang sanga mason na le namziarang inthak danglam na aron thlena chung te chu thalaka te po hian mu thei na oma Goshan lo chan len dan mai ba ka zirna education te damdoi lama thiam na medical lama te rimoi music te tin kan in thuam na fashion na te le lekhabu siam chwa na printing ko nga te mason na tam tak te mu thei na oma heng te hi thalak atang bokin kan clear le thei ani photography chu Mizo namte khovel mun sang sanga min pho chhuak tu exposure min petu man ro changkai tak alo ni ta ani JH Lorraine pubuang ale FW Savage sap upate khan January ni som pakhat sang hazaria somkwa paliya Mizoram leilung anron rapa anrong bon mun ma te chu thalak mangin an document ve zela anni pani hi missionary te zinga Mizoram chunga thalatu masaber anni an ko chhuak le man ro hlui chen khat te hi BMS archives serkon lungleya en theina meka lantern slide dar thlang fi mathlak print lantern projector manga banga en turaka chhuana man ro te po mu thein ala oma tin stereoscope thalak anti atarmit big nge na thlir ngai te po ani stereoscope thalaka hian thalak pani angle in anglo shet da dun ani a atarmit ne na han thlir hian 3D effect moi tak ape ani heng ho ba ka hian thalak pa ngai tun thlenga lavon that te hi BMS archives serkon lungleile Synod archives mission ve aizola le Aizol Theological College dutla nga te en thein ala oma Mizo history ya thalak poi mole ro lu tak tak te anni